babu 28 ka mulakhasul fiqh dambugal noga e jeetata bangal fi hakami salatil kusuf no yewta en fi nyaawoje julde weñugol nange si nange weñi wona wigol ko goddoni mayde ma ko goddoni wurude ma ko goddoni follade tertuden din haalaji est ce que on faame nange no hekki goddo duuda hande kadi mardo martaba ha tata si maya e masi wuray tata nange weñay fi on hombo woni on hondum martaba o mari ha ka nange wullito ma wada gref fiidu ma wada mande fiidu qala Allah ta'ala la tedu to don dali huwa alladhi kanko Allah no jala shamsa wada nange ndiya an jalbunge wal qamara wadi leerundu nuran wa gaddarahu banindu manazila jipporde li ta'ala mo fi yon ando ada sinin wal hisab kontore duubi din e kontore calcul ko konto tonkon hakkunde mo ma khalaqa Allah dhalika Allah tagidal dum illa bil haqq yufassilu al ayati ma fin sita ayatin li qaumin ya'lamun wa qala ta'ala min ayatina ja'amandeji makkodin al-laylu wan naharu wash-shamsu wal qamaru la tasjudu wa tanjulan wa tansujjan wa tariw lish-shamsi nange wala al-qamari wa nalirundu wasjudu lillahi julani alla alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Suratu Fussilat aya capantati e jetti. Salatul kusufi julde weñu nange sunnatun dum ko sunna wona jodagol inna hi awakari folloton kari ma ewin ko immagol jula dum ko sunna muakkadatun tentinado seeda ni wona farilla bittifaq ayil ulama wondude fottangol jomirabe gande be wa daliluha dalil mo sunnatu ko sunna athabitatu tabtudo ar-rasulillah ko yettane la sallallahu alaihi wasallam wal kusuf weñugol nange ayatan dum ko mande min ayati llahi jadun emandeji Allah yukhawifu Allah biha Allah hino hulbinira dum ibada ujiya makko ben fiyo be andu he hawnaki Allah monike woni bondi men din dudi duiten moƴƴi men din fandi beyde ko dum Allah wadiri dum qal ta'ala la dal wa ma nursilu bil ayat men ala imminirde imandeji men ala wadirde imandeji illa takhwifan sona hulbingol tagore den kono hon beyde be on susinde yeddugol Allah walamma kasafati shams tuma wonde nange weñi fi adi rasul e tuma de nange weñi no fi adi rasulullah jaman nelaado sallallahu alaihi wasallam kharaja bayaltuno ila al masjidi be ka julde musri'an henya fazi'an tay ko be denjibe musri'an ko be hittembe fazi'an denjibe ya jurru ridawe be dasa tigare mabbe nen fata fa salla bin nas be julni be ben wa akhbaram be humpitibe anna kusufa wonde weñu gongol ayatun ko mande min ayatillah yukhawifu Allahu bi Allah in hulbinira nde ibadahu je makko be wanna ko ni kadi yakunu gomdi dum ino lato sababu nuzuli adabin sababu kippagol lette den bin nasi sabu yimbe be wa amur yamirgol bima yaziluhu konko tawata ino wawa mo ittude e mudum فأمر ويمر بالصلاة في جلدن عند حصوله نعم وأنه أيوند نجول غونغول يلتدن سيدا قد يكون غمدي لاتك سبب نزول عذاب بالناس وسبب إتغول لتيمبن وأمر yamirgol bima yazilu konko ittata wa amrun yamirore bima yazilu konko ittata lettede fa amara bis sala on sayne la do yamiri jul gongo inda husulihi sanga hebagol dum dongol imana sanga hebagol weñu nange ngenne la do yamiri ko doni julgol waddu'a e du'agol wal istighfar wal istighfar wa sadaqa etugol sadaqa wal itigirin dingol maccube sino mari wa ghairi dalika ko inadum min al a'mali salih modde golleli moddidi hatta yankashifa ha hunco iwa ma bin nas kon yimbe ben fa fil kusufi kan afwan jemma on towi awa wa iwa se ngongore de wi poton ya foto fa fil kusufi woni e weñu nange ngen tanbihun findingol bangina mojjali nas wonande be wa takhwifil lahum e hulbingol be liyarju koni fiyo be rutto ila Allah ka Allah o yuraqibuhu be jewtomo mojja be watta yili e makko kono honto wa kanu belati fil jahiliya fendo jahili yata geduna be fibayno annal kusufa no weñugol nange ma leerundun inna ma yahsul wonde ko dum wadata inda wiladati azimin ko tuma
jibinte tedduɗo aw mata azimun matumande tedduɗo mayata fabtala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah bonniti dalkal itiqada nden fiɓande ɗon wa bainal hikma wa bayyana ɓangini al hikmatul ilahiyya ñeñal allah yanko jon fi husulil kusuf e fi heɓagol weñu nangenge fagado rawal bukhari gomɗi imamu bukhari fillika muslim min hadis abi mas'ud ko ɓe ƴetti hadis abdullah ibn mas'ud baba mas'ud kan al ansariyo qala wi in kasafat weñuno ashamsu nange yawma mata ibrahima ñande ibrahima mayuno ibnu nabi ɓiɗɗo annabajo allah sallallahu alaihi wasallam directement yimɓe ɓe woli ko ɓe wowi wolde ko fa qala nas yimɓe ɓe wi in kasafat shamsu nange nge weñi li mawti ibrahima sabu mayde ibrahim on say fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo allah immi dari fa qala rasulullah sallallahu nelaɗo allah maaki acce wolugol ɗum inna shamsa wal qamara ayatayn min ayati llahi la yankisifani li mawti ahadin wala li hayati ɗiɗi ko mandeji allah ɗiɗi e mandeji diine islamu ɗin ngenange en ndu lewru ɗiɗi weñirta mayde goto wona gurdam fi goto fa idha ra'aytum dhalika son yi ɗum ko watton fafza'u ko yon ɗen yo hittino ila dhikrillah e jantago inde allah nden wa ila salati e julugol wa fi hadisin akhara fi sahihain fadulla toro ɗon allah wa sallu julon hatta yan jala ha hentano on ko ɗum hano ɗo wadde o nawigol ko pol won mayde ma ko pierre wa fi sahih bukhari narka sahih bukhari an nabi musa ko jetta ba musa qala bi hadhihi al ayat ɗeɗo ayaji allati ɗen yursilullahu de allah subhanahu ɗiɗo mandeji ɗe allah woni wurtude la takunu ɗi wonantali mawti ahadin fi mayde hay e goto wala li hayati wona fi gurdam hay e goto walakin allah so kontum allah yukhawifu biha o hulɓiniray joni ibada o jeeya makko ɓen e allah waɗi en jeeyaɓe ɓe ɗum hulɓinta waaji to amin fa ida ra'aytum shay'an so yi goɗɗum min dalka e morde ɗum weñugol nangue ma lewru fanza'u ko ɗum woni koyo on pottito koyon hittinir ila dhikrillahi faade jantagol inde allah wa du'aihi e du'orgol ma istighfaru e insinagol ka makko fallahu ta'ala allah teɗo towɗon yajri mo dogina ala hataynil ayatan e dow ɗin mandeji ɗiɗi al azimatani mawnu ɗiɗi ashamsu wal qamar nangen e lewru ndun e al kusuf weñugol ngol wal khusuf e weñugol ngol ko nangen waɗana kusuf lewru ndu waɗana khusuf liyutabara fiyo taske al ibada liyatabira al ibada fiyo jiya ɓen tasko moƴƴa wa yalamu ɓe faama ɓe anda annoma no ɗiɗiɗi makhluqani ko ɗi tagoreji ɗiɗi tagaɗi yatura alayhima naqs ko ɗum woni ino weƴƴita e hoore majji an naqs ko wiyete kon ɗuytugol watta khayir e waylugol ka gayriha wano goɗɗum go koyna ɗum minal makhluqati immorde tagore nden immorde tagore nden liyadulla ibadahu fiyo o ɗum tindi jiya makko ɓen bidalika ɗum ala qudrati e dow taqa makko on attammati timmu ɗon kanko allah wastiqaqi e haqqin ingol makko ngol wajadahu wahdahu kanko tun lil ibadati wonande dewal ngal kama qala ta'ala wa min ayati layl no jeeya mandeji ɗin ka jemma wannahar e ñallangal wa shams wa min ayati no jeeya mandeji makko ɗin kanko allah allaylu wannahar wa shamsu wal qamar kono toujours kono wirno ɗin nan la tasjudu wa tanjula li shamsi wala al qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqa no taguɗo ɗi in kuntum iyahu ta'budun so laatiki koye makko woni ko rewata wa waqtu salatil kusuf julde leer non joni weñugol nduɗo lewru ma ngeɗo nangue min ibtida el kusuf ko ila ka weñi ko weñi kon fuɗɗi ɗon ila ka tiggitiɗen yiwɗen weñi kon ɗum woni weñugol taw ɓayen sikka joni ko weña nagol wona ɗum ko nde nangue ngen ndeygu ngun iwatta e magge few tawa immoto ñalorma teɗɗan cikka guite maɗen e magge a hulata amunnotako nge wa'itirawa lewru ndu ko woni weñugol lewru ndu ko nde annora ittete e mayru ndu wona niɓɓutu ndu haran ndaygu wo ala e mayru ko ɗum wiyete lewru niɓɓutu ndu bimana ko ɗum ɗon wiyete weñugol en faami jon noon wala tuqda ñawetake salatul kusuf julde weñu nangue mbadat jalla wala tuqda yoɓetake kam afwan
salatul kusufi julde weñu nange mbaɗa tajalla ɓaawo hentade en andali weñi ha gayni hentade fe wara yala ko juulen joni ko en ɗuɗɗin cantabol inde Allah subhanahu wa ta'ala. li fawati sabu futagol halegoy sabu feƴƴugol mahilluha nokku ka duwa juulede ɗo fa in tajalla al kusuf si weñu gongol feeñi qabla an ya'lamu ko adi ɓe andude bihi ɗum lam yusallu lahu kono ɓe juulanali ɗum kon est ce que ɗum ko ella wona ella. fa in tajalla al kusuf tawi ko feeñi ko weñi kon feeñi halegoy iwi qabla an ya'lamu bihi ko adi ɓe andude ɗum lam yusallu lahu haray ɓe juulanta ɗum ɗon. wa sifatu salatul kusufi sifa weñu julde weñu nangen an yusalla ko nde juulete rakatayn darɗe ɗiɗi yujaru feññine fima e majje bil qira'ati jangen o ala sahih e dow ko selli kon holli konngol ɗi gono wiiɗi koye suuɗe kono ko ɗin ɓuri fanɗude min gawlay ulama immorde kongo ɗiɗi jomiraɓe gande ɓe wa yaqra o jangay fi rakatil ula ka darde aranere الفاتحة فاتحة وسورة سورة طويلة جوتغول كسورة البقرة ونسورة البقرة سمهنجي ودانغول تيغري سو هنجاكي وودا كلا برغول جوتو دي ندر دي هنجي دي وسورة نسيمة طويلة جوتو دون الأولى رونا رنرنك بقدر سورة آل عمران كفر أين فتا ونسورة آل عمران ثم يركع رفتي على ركوع فيطيل جوتنا ركوع وهو duna ruku tono oɗo hewta ruku makko al awwal arano summa yarfa refti o bantara sawra makko no yaqulu ma kasami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu kathiran tayyiban mubarakan fi o jangay ɗi du'aji ɗo ɗum ko neɗɗo julɗo gorko e debbo ɓawo ɓantiki ka ruku ko ɗum ko hani jangude. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ثم يسجد رفتي وجولي ثم يسجد كدوني رفتي او سجا وجولا لغو سجدتين سجودي جديد كدوني دار دي طويلتين جوت عفوا كدول ثم يسجد رفتي وسجا سجدتين طويلتين جوت دي ولا يطيل الجلوس وجوتين تاجون نمبا سجدتين وندا كون جلوس sujudeje ɗe ɗiɗi thumma salli refti o salmina e rakata sane ka darde ɗimmere kal ula arayno waywano aranere nden non net bi ruku ayne wondude rukuuji ɗiɗi tawilatayni juutuɗi ɗiɗi wa sajadane sujudeje ɗiɗi tawilayni juutuɗe ɗiɗi misle ma faala sifa konko golli no golliri noon fi rakati ɗula ka darde aranere thumma tashahhada refti o tayyo wa yusallimu o salmina hadi sifatu salatil kusuf ko ɗum ɗon sifa julde weñu nangen kama fa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wono nelaɗo Allah golliri noon wa kama rawa dhalika wono ɗum fillora anhu ko ƴetta e makko min tariqi immorde e laawol ba'daha min tariqin immorde lawol wa kama rawa dhalika wano fillori ɗum an ko ƴetta e makko min turqin immorde laawigo ba'daha wonde yoga e muɗum fi sahihayn ka Bukhari ka Muslim min hano e muɗum ma rawat konko filli ɗum Aisha tanene me Aisha kadi anna shamsa wonde nangen khasafat nge wenji ala adi rasulillahi e dow jamanu nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam فخرج رسول الله وبانغي ويني نلا دالله يالتي فقام بدري وكبر بهبري وصف الناس بصفني من وراه با مبه فقتر رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا دالله جانغي قراءه جانغي طويله جودو فركع ركوعا طويلا ثم رفع رفعه بانتي كدوني راسه سلام فقال بما كرسم الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قال رفعه بإمي summa qama refti ɓe yimmi ftara ɓe jangi qira'atan jangi tawilatan jutuɗo fi nahwihi ko ɗum woni
qira'atan jangen tawilatan juutuɗo hiyata kon ɗon adna non ɓuri fandude minal qira'atil ula de jangen arano summa kabar refti ɓe abbede summa raka refti adi ruku an ruku tawilan juutuɗo huwa kono ko oɗo kadi adna ɓuri ɓattade mina rukuil ula de ruku arano summa qala refti ɓe maki sami allah liman hamida rabbana lakal hamd summa sajada refti ɓe sujji summa faala refti ɓe golliri fi rakati saniya ka darnde ɗimmere misla zalika sifani ko siforɗen nette hatta istakmala ko ni ɓe gerde ha ɓe timmini arba ruku raka'atin ko ɗoni darɗe nayi wa arba'u sajadatin e sujudeje nayi wan jalati shamsu nangen ko wini kon iwi qabla an yansarifa ko waɗi ɓe waynodiri ɓe wiyaka teren ɗon tawi nangen hentike muttafaqun alayhi e way sannu no sunnina kadi an to salla de o julata fi jama'atin e nder jama li fi'li nabi sabu gollugol annabi sallallahu alaihi wasallam e way juzu no dagi an to salla de idi on julate furadan ara ko en weddiɓe kasa irin nawafil wano nafiloji hedditi ɗin lakin skoni faala ha golliɗum jama afdal ɓurɗo e ɗuɗude ɓurɗo teddude way sannu no sunnina kadi an yazal imam de imam on wajoto annasa ɓe mbada salatul kusufi ɓawa julde weñum nange wa yahdirum o rentina ɓe min ghaflata itta ɓe welsindagol wal izal wal igtirari e hoditagol wa ya'murum o yamira bil iktar waɗugol ko moƴƴi min addu'a e morde du'aji wal istiftah wal istighfar e insinagol ففي الصحيح إن أرك بخاري كمسلم أن أبي أن عائشة يتنين من عائشة رضي الله عنها أن النبي والنبي صلى الله عليه وسلم انصرف وانشتنا فخطب الناس خطبني بين فحمد الله ويتي الله أثنى عليه ومنتم وقال وما كإن الشمس والقمر آياتان كما جديد من آيات الله لا ينكسفان دي سويرتا كدوني ɗi weñirtali mawti adin fi mayda e goto wala li ayati wona fi gurdan hay e goto kadi fa idha ra'aytum dhalika son yi ɗum fadulla ko yontoro Allah wa sallu julon wa tasaddaku itton sadaka al hadis haka hadis on hatti ɗon fa in tati woni gasi as-salata julde gablanya jalla ko adi lannude gablanya an jallal ko sufunde weñunange ngen iwata dhikrullah ko yo janto inde Allah wa du'aihi e du'agol mo hatta e yanjala ha feña hentino wala yu'idu sala julde nden kadi yoɓitoytake on sahi wayni jala stawni iwi al kusuf ko ɗoni weñunange nge wawa ɗum ɗon fi salati wawara ɗum ɗon fi salati no ka nder julde wawata kanko fi salata mo kande julde atamma ko yo timminde khafifatan no boygitori no hayfiri legoy alegoy si tawi woni julgol weñunangel ma lewru no fuɗɗama en juuli ha e nokkel tun e wi'ama hentinike iwi en taƴata julde nde en jokka timminen siko ɗiɗi wonno ɗe julde siko nayi siko jeetati kuni tun ɗo en yawnayi e jange on mbimana raɓɓindine haray darɗe ɗen li qawlihi sabu makko hatta en jali ko ha koyo juulu ha hentino wa qawluhu hatta yankashifa ma bikum ha konko ha hunco iwa kune mon konko nangi on konko sabimbini ha waɗɗon ko waɗɗon kon qala sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah wal kusufu yeñu nange yatulu ino juuta zamanahu zamanu mum on taratan kenen go way usirino raɓɓiɗe kadi ukhra goɗɗe go bi hasbi ma yaksifu wano embere no woni weñirde non min e muɗum fagado takassafa gomɗi hinge weña kullange fow wagad yaksifu gomɗi hinge weña nisfuha feccere muɗum o aw sulusuha maɗum tataɓal muɗum ngal fa idha azama al kusuf sawni weñaye on mawni ɗuuɗi tuula sola julde nde juuti hatta yaqra ko ɗum woni ha o janga bil bagara wana wiya ko nandata e bagara fi awali rakatin ka arande darnde
wa ba'da ruku'i ka ɓaawo ruku asani ɗimmoɗa yaqra o janga biduni dalga ko wora ɗum ɗo wakati jata gomɗi yari ala hadiseje asayiyata sellude ani nabi ko jetta nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam bima dhakarna ko jantiɗen ɗa wa shara'a hino sar'ina takfifa foygintingolle li zawali sabab si tawi woni wonande iwgol sababu on aray si tawi woni sababu ko waɗi kon yo weñu nange nge juule si tawi woni ɗum ɗon iwi ko foygintingol hande kadi fino julde nden timmira wakada ko non kadi ida alama so andi annono kanko layatu annahu ɗum layatulu jutata wa in khalafa hay so tawi woni halafa o lontino qabla salati ko adi julde nde shara fiha no sar'ini hoore muɗum wa awjaza dagini bon wa in khaffa so tawi woni o foygintini qabla salati ko adi julde nden sharara no sar'ina fiha e nder mayre wa awjaza dagina wa alayhi no fawimo kanko jamahiru ahlul ilm kuddide ndangal jomiraɓe gande ɓe li annaha sabuno julde weñu nangue ma lernu shuri'at sar'inama li illatin wonande important wagad zalat kom ɗi noon on ɗon kadi o wiwi hakkunde men wa in tajalla yiltoɗen ka dow bindol ɗimmol ɗo gokkuni ɓe inni wa shuri'a no sar'ina takfifa foygintingol julde nden li zawali sababu sabu iwgol sababu on wa kada ko wona noon kadi ida alima so tawi woni andama annahu wonde no ɗum la yatulu juuta wa in khaffa wa kada ko wona noon kadi ida ulima so tawi woni andama annahu no ɗum la yatulu juuta haray ɗon kadi julde nden koye raɓɓinɗine tunno wa in khaffa qabla sola so tawi woni noon o foygintini ko adi o juulude shara arayno shar'ina fiya e nder muɗum wa awjazayno dagina wa alayhi jamahiru ahlul ilm arayno hino fayma ko ɗum woni jomiraɓe gande ɓe li anna sabu ɗum ɗo shar'atun ko shar'a li illatin wonande ella wagad zalat gomɗile o iwi ɓawo iwi mi yehi en tajalla qablaha hay so tawi woni ɗum ɗo laaɓu no feeñi adi o wagutu ɗo lam yusalli kadi aray juulatanoke haray ko ɗo dambugal ngal kañum fi weñu nangue on lanni haray musidɓe julɓe nani weñu nangue nge kañum julde mum nden no juulirte noon no lutodiri e juldeje ɗen fof kañum ko darɗe ɗiɗi kono darde kala darde hino mari rukuuji ɗiɗi no mari sujudeje ɗiɗi mi mana ko rukuuji nayyi sujuduji nayyi waɗete e nder darɗe ɗiɗi ɗen ɗum kadi kaka tere woni ko juuloyte awa ko noddugol jama on waɗa information on moɓo yaha ila ka yiwɗen ɗon nangue weñi ma lewru ndu weñi aray ko ɗum ɗo waɗɗi imamuɓen e ko ɗum si waɗi imam so yine laɗa alah sallah sallam maki fale ummal qawma aqra'um bi kitabillah yimɓe ɓen si tumbodiri yo ndaare ɓurɗo jangude o ardine julna ko saabu andugol maɓɓe imam on himo charsirol ji boyi piiji boyi haray hino fayimo ɓa ɗum ɗo fof muɗum ko kanko imam on ko fawi haray ko ni woni julde weñu nangue haray hiɗen hikkina ko ɗum woni hande kadi babu 29 awa fi julde yarninango si woni ndiyan ɗan ari o nawigo eppa ɗum no wuli eppa ɗum ko lakkere ko honno watten haray kala ka islam kala ko yiwɗon ka nder islam no mari solution no iwrama no wonira kala hoyende islam no mari solution no nde arda nde wona kala sattende islam no mari solution no ɗum iwra yo Allah okkoɗo en solution ji ko ittiranta en kanko Allah subhanahu wa ta'ala sabu muɗum denda nangal sattendeji sunoji ɗi andeji ɗi wonduɗen yokkoɗo en solution ji bihi moƴƴireji ɗin e nemaji ɗin e teddungal ngal no dumorana en damorana en ya hayyu ya qayyum yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en